Nongeye guha ikaze kuri YouTube channel. Sandrine Isheja uri mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Yatangiye kumvikana mu kiganiro Magic Morning, ikiganiro gikunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko nimba nawe uri umufana w'iki kiganiro usiga udutima muri comment. Sandrine Isheja uherutse kugirwa umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Yatangiye kumvikana mu kiganiro Magic Morning ahuriyemo n'abarimo Mazimpaka Japhet na Uwingabiye Annick. Kuva ku wa mbere tariki 20 Mutarama 2025, Sandrine Isheja yatangiye kumvikana kuri Magic FM iri muri radio za RBA. Mu kiganiro cya mu gitondo kizwi nka Magic Morning nibwo uyu Sandrine yatangiye gutumvikanamo ku wa mbere tariki 20. Iki kiganiro kiri mu byakunzwemo n'abantu benshi batandukanye kandi bakunzwe n'abatari bakeya. Impinduka mu minsi ishize kuko cyongewemo Uwingabiye Annick afatanyije na Mazimpaka Japhet. Mu kiganiro n'igihe umuyobozi wa radio za RBA Divine Uwayo yavuze ko Isheja azajya yumvikana mu kiganiro ati urumva ni umuyobozi, hari igihe bizajya biba ngombwa ko agira izindi nshingano, ariko mu gihe ahari nta kabuza abakunzi ba Magic FM bazakomeza kumwumva mu kiganiro Magic Morning. Iyi radio iherutse gukorwamo izindi mpinduka mu biganiro byayo bitatu. Amakuru akavuga ko iri gutegura ikindi kiganiro gishya mu minsi iri imbere kigiye kujya kinyura kuri iyi radio. Mu mpinduka zabaye muri Magic FM hari umuhanzi Paccy Kizito wamaze gushyirwa mu kiganiro Magic on Point, azajya akorana na Yvonne Ingabire, mu gihe Ines wagizwe umuyobozi wungirije wa radio za RBA nawe yongerewe mu kiganiro Magic Drive gisanzwe gikorwa na Robert Makena. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba ukanda subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye.